Naša priča dešava se u bliskoj budućnosti, u svetu u kome su prave pčele pred izumiranjem, pa ih vlada zamenjuje naprednim autonomnim dronovima. Korisni su, oprašaju cveće i pomažu u očuvanju ekosistema. Međutim, preko noći ovi mali roboti postaju najefikasnije ubice u istoriji čovečanstva. Najstrašnije od svega je što oni ne biraju svoje žrtve sami. Vi ih birate. Jednim hashtagom, ostavljenim na društvenim mrežama, možete potpisati nečiju smrtnu presudu. Tvitovi, komentari i objave pretvaraju ljude u mete, a glas mase postaje moćniji od bilo kog pojedinca. Društvene mreže više nisu samo prostor za izražavanje mišljenja, one su sudnica. Tehnologija u ovoj priči ne stvara mržnju. Ona je samo ubrzava, umnožava i usmerava. Ono što je nekada bio šapat, sada postaje urlik miliona. Ali šta se dešava kada anonimnost nestane, a odgovornost dobije ime i prezime? Šta kada se na meti nađe vaše lice? Ovo je priča o ličnoj i kolektivnoj odgovornosti, o lakoći kojom osuđujemo druge i biramo žrtve. Priča o posljedicama naših reči i dela, sa maskom i bez nje. Detektivka Karen Park sedi u sudnici i daje iskaz o događaju iz maja prethodne godine. Njeno sećanje vodi nas u 15. maj i njen stan dok gleda vesti. Čujemo kako je više od 20.000 ljudi potpisalo peticiju za smenu kolumnistkinje Joe Powers nakon njenog kontroverznog teksta o smrti devojke sa invaliditetom. Saznajemo i da je druga godina u kojoj su aktivirani autonomni dronovi programirani da oponašaju pčele. Sa novinarkom smo u neprijatnoj šetnji. Nailazi na prekorne poglede i uvrede. Ispred kuće susreće mladića koji joj predaje paket uz objašnjenje da je iz pekare. Zahvaljuje mu se i ulazi unutra. Zajedno sa suprugom posmatra tortu sa uvredljivim natpisom i uzima parče. Nešto kasnije na portalima čita negativne komentare na njen račun. Nije uznemirena, čini se da je sve ovo čak i zabavlja. Među mnoštvom poruka pojavljuje se i jedna sa hashtagom Smrt Joe Powers. Noć je. Karen gleda televizijski program u kom reper Tusk ponižava dečaka komentarišući kako očajno pleše. U tom trenutku detektivka dobija poruku i odlazi iz stana. Stiže ispred kuće novinarke Powers. Prilazi joj devojka koja se predstavlja kao Blue Colson. Biće joj partnerka na ovom slučaju. Tu je i detektiv Nick Shelton koji ih obaveštava da je Joe Powers pronađena mrtva u kući. Ulaze unutra. Nick nastavlja da su komšije čule njene vriske i pozvale policiju. Novinarka je brutalno isečena staklenom flašom. Njenog supruga našli su bez svesti u sobi. Prebačen je u bolnicu. Karen traži da se provere snimci kamera ispred kuće. Tortu sa stola šalju na toksikološku analizu. Nakon uviđaja, Karen i Blue odlaze zajedno. Devojka otkriva da je pre ovog radila na digitalnoj forenzici, ali je napustila kada je otkrila serijskog ubicu dece. Videla je sve te slike koje ne može da izbaci iz glave. Sutradan u policijskoj stanici pregledaju snimke sa videonadzora. Niko, osim Joe i njenog supruga, nije ulazio u kuću. Odlaze do bolnice jer su upravo dobili vest da se probudio. On im govori kako je čuo vriske dok je bio na spratu. Kada je sišao, video je Joe kako se sapliće po sobi, držeći se za glavu kao da je u jakim bolovima. Grebala je kožu, mahala rukama, a onda svom snagom udarila glavom o sto. Okrenula se i odgurnula ga. Pokupila je staklo od flaše koja se razbila i počela da se seče. Pokušao je da je zaustavi, ali ga je posekla preko stomaka, a zatim sebi prerezala grlo.
Njih dve odlaze iz bolnice. Delovao je uvedljivo. Ostaje sumnja da je u torti moglo biti nešto što je izazvalo opisanu reakciju. Dobijaju ime osobe koja je poslala i odlaze kod nje. Učiteljica Liza Bahar jedna je od onih koji su koristili hashtag smrt Joe Powers. Priznaje da je njen tekst iznervirao, ali ne do te mere da bi je ubila, samo je želela da se našali sa prijateljima. Kerin dobija poruku da u torti nije bilo ničeg opasnog, uzorci su čisti. Odlaze. Ponovo su u stanici. Nick im govori kako se ceo internet obrušio na repera Taska. Zameraju mu ponašanje prema dečaku koji je pokušao da imitira njegov ples. Pojavljuju se i hashtagovi smrt Tasku. Noć je. Repera zatičemo nakon koncerta u razgovoru sa prijateljem u podzemnoj garaži. Odjednom je u agoniji. Pada na pod, hvata se za glavu, preklinjući da mu to izvade iz nje. Hitna pomoć ubrzo stiže. U bolnici su. Snimak glave otkriva tamnu mrlju na mozgu. Tokom magnetne rezonance njegovo telo počinje da se trese, a zatim naglo miruje. Ono što mu je bilo u mozgu, magneti su upravo izvukli napolje kroz oko. Mrtav je. Doktori trče do njega i pored glave pronalaze metalni dron pčelu. Nešto kasnije u bolnicu stiže i inspektor Sean Lee. Jutro je. Kerin i Blue nalaze se na odeljenju za autopsiju. Doktor im saopštava da je u mozgu Joe Powers pronašao autonomni dron pčelu. Objašnjava da je prošao kroz ušni kanal i stigao do mozga. Ne mogu ni da zamisle kroz kakvu je agoniju prošla pre smrti. Detektivke potom odlaze u kompaniju koja, u saradnji sa državom, proizvodi i kontroliše dronove insekte. Njihov logo formiraju stotine sitnih dronova. Posmatrajući prizor, Kerin govori kako nije očekivala da će budućnost stići ovako brzo. Prilazi im žena koja se predstavlja kao Vanessa Dahl. Vodi ih kroz ogromnu staklenu baštu do Rasmusa Sjoberga, čoveka koji stoji na čelu ovog programa. On im objašnjava da su stvoreni kako bi zamenili pčele koje izumiru. Danas ih širom Velike Britanije ima na milione. Kreću se autonomno i uspešno obavljaju svoj posao. Bez njih bi, tvrdi, zemlja već bila na ivici ekološke katastrofe. Sami grade košnice koje funkcionišu poput 3D štampača i proizvode nove jedinke. Na njegovo pitanje šta ih dovodi ovde, Kerin odgovara da je jedan od njihovih dronova povezan sa ubistvom. Ulaze unutra, a ona mu pruža posudu sa dronom izvađenim iz mozga novinarke. Nakon kratkog pregleda, Rasmus potvrđuje da je u pitanju jedan od njihovih modela, ali insistira da je nemoguće da je nekoga ubio. Njihovo ponašanje je strogo programirano. Kerin ga pita da li mogu da se pokvare. Kaže im da se to dešava. Ponekad ih ljudi uhvate i snimaju za YouTube, ali kvarovi se uglavnom svode na to da padnu ili prosto prestanu da funkcionišu. Blue zanima da li je neko mogao da ih hakuje i preuzme kontrolu. On tvrdi da koriste vojni nivo enkripcije i da je tako nešto gotovo nemoguće. Idu do kontrolne sobe gde se na ekranima prati kretanje svih dronova pčela u zemlji. Blue na laptopu unosi adresu novinarke. Na ekranu se pojavljuje zapis o jednom dronu koji se ugasio upravo u njenoj kući. Rasmus primećuje neobičnost. Dron je neko vreme bio van mreže. Kaže da se to ranije nije dešavalo, kao da je neko kompromitovao košnicu. Objašnjava da je osoba koja je to uradila morala da bude na manje od 20 metara od drona. Zatim im saopštava da bi voleo da nastave razgovor kasnije, jer moraju da istraže šta se dogodilo. Kerin pita da li bi, ukoliko bude potrebno, sve pčele mogle da se ugase.
Vanessa odgovara da bi to imalo nesagledive posljedice po ekosistem i da se takva odluka ne može doneti bez odobrenja Ministarstva zaštite životne sredine. Dok odlaze, traže spisak svih ljudi iz kompanije i državnih institucija koji imaju bilo kakav pristup košnicama. Po povratku u stanicu dočekuje ih agent Sean Lee iz državne bezbednosti. Donosi kutiju sa pčelom koja je usmrtila repera. Blue ih poziva da joj priđu. Pokazuje im vezu između dve žrtve. Bili su na udaru ogromnog talasa mržnje tokom prethodna 2 dana. Na internetu su se pojavili hashtagovi smrt Joe Powers i smrt Tasku. Na prvim profilima na kojima se pojavljuje ovaj hashtag nalazi se i simbol drona pčele, uz kratak video pod nazivom Igra posljedica. Pravila su jednostavna i jeziva. Odabereš osobu koju ne podnosiš, objaviš njenu fotografiju uz hashtag smrt i njeno ime. Ukoliko dovoljno ljudi izabere istu metu, ta osoba postaje označena. U videu se navodi da će najomraženija osoba biti eliminisana u 17 časova tog dana. Igra se resetuje u ponoć. Blue govori da se na vrhu liste trenutno nalazi devojka po imenu Clara Meads. Našla se na udaru javnosti nakon fotografije na kojoj pozira kao da urinira po spomeniku žrtvama rata. Kerin ističe da ljudi još ne znaju za Taskovu smrt i da ne shvataju da hashtag zaista funkcioniše. Veruju da učestvuju u bezazlenom zastrašivanju, a zapravo nekome stavljaju omču oko vrata. Blue pronalazi njene podatke na mreži i uspeva da stupi u kontakt s devojkom. Upozorava je da bi mogla biti u opasnosti i da su na putu ka njoj. Istovremeno je na vezi sa Rasmusom, kome objašnjava situaciju i traži od njega da nadgleda mrežu dronova. Nalaže mu da ih odmah obavesti ukoliko primeti bilo kakvu anomaliju. Detektivke i agent ulaze u autonomno vozilo i kreću po Claru. Pronalaze je i odvode u sigurnu kuću. Rasmus primećuje da neko pokušava da probije sistem. Javlja Blue da su upravo izgubili signal jedne pčele koja se nalazi u njihovoj blizini. Nakon nekog vremena stižu u kuću van grada. Na njihovom automobilu vidimo i jednu metalnu pčelu. Rasmus pokušava da uđe u trag hakeru. Iznenada počinje da psuje. Blue ga zabrinuto pita šta se dešava. On joj gotovo u očaju odgovara da su upravo izgubili čitavu košnicu, 4000 pčela. Dodaje da se roj ubrzano približava njihovoj lokaciji, ali da neko istovremeno ometa i komunikaciju. Veza se prekida. Rasmus u panici posmatra kako gube kontrolu nad svim dronovima u Britaniji. Haker je preuzeo čitavu mrežu. Ispred kuće agent Sean ostaje bez signala na telefonu. Čuje zujanje i u daljini vidi ogroman roj koji se kreće ka njima. Ledi se od straha. Telefon mu ispada iz ruke. Blue kroz prozor primećuje šta se dešava i panično trči da ih upozori. Pčele su već unutra. Sve ih je više. Devojke utrčavaju u jednu sobu i guraju odeću ispod vrata. Sa druge strane čuje se neprestano udaranje. Trenutak kasnije pčele prekrivaju i prozor. One beže u kupatilo. Roj razbija staklo i pokušava da se uvuče kroz ključaonicu. Kerin je pokriva rukom, ali dronovi nalaze put kroz ventilacioni otvor. Preostaje im samo da gledaju kako nesrećna devojka umire pred njima. Više joj ne mogu pomoći. Nešto kasnije stižu kod Rasmusa. Objašnjava im da je situacija daleko ozbiljnija nego što je iko mogao pretpostaviti. Sean gubi strpljenje, viče na njega i zahteva da što pre povrate kontrolu nad sistemom. Blue ga pita kako su pčele znale koga da napadnu i zašto su njih poštedele dok su stajale pored devojke.
On priznaje da je vlada, pod izgovorom nacionalne bezbednosti, od kompanije tražila da dronovi budu opremljeni softverom za prepoznavanje lica. Blue razočarano zaključuje da pčele nisu tu samo da oprašuju biljke, već i da nadziru građane. Rasmus govori kako su to poverljivi podaci, ali zar zaista misle da bi vlada uložila milijarde u projekat koji služi isključivo ekologiji? Sean priznaje da je znao za sistem prepoznavanja lica, što izaziva žestoku raspravu sa Blue. Tvrdi da su, zahvaljujući dronovima, već sprečeni brojni zločini i teroristički napadi. Kerin ih prekida. Kaže da će istina izaći na videlo, ali da sada moraju pronaći neko rešenje pre nego što se dogodi novo ubistvo. Rasmus, vidno uznemiren, priznaje da su potpuno slepi. Izgubili su kontrolu nad svim pčelama i nema predstavu šta još mogu da pokušaju. Policija širom zemlje privodi sumnjive osobe, ali bez ikakvih rezultata. U međuvremenu, televizijski programi i internet preplavljeni su vestima o smrti novinarke i repera, kao i o igri posljedica. Hashtag smrt širi se brže nego ikada. Saznajemo da se na vrhu liste najomraženijih trenutno nalazi britanski kancelar Tom Pickering. Agent Sean nalazi se kod njega. Uplašen i besan kancelar predlaže da ugase internet dok ne pronađu bilo kakav trag. Psuje Seana, koji mu odgovara da time neće postići ništa. Tako bi ostao na vrhu liste. Saradnici mu govore kako im je ostalo još nekoliko sati, dovoljno da neko drugi preuzme njegovo mesto. Tom predlaže da u javnost puste aferu jednog starijeg političara, pravdajući se da je on i onako već proživeo svoj život. Sean smatra kako je bolje da kancelara prebace na sigurnu lokaciju. Tom cinično primećuje da im je takva strategija očigledno sjajno funkcionisala prethodnog dana. U isto vreme, Kerin razgovara sa bivšim zaposlenima kompanije za proizvodnju dronova. Na red dolazi Tess Wallender. Priča kako je jednom fotografisala mladića u metrou i na društvenim mrežama ga optužila zbog dobacivanja vulgarnih komentara. Kasnije se ispostavilo da je imao Tourettov sindrom. Internet se okrenuo protiv nje. Talas osuda bio je toliko snažan da je ostala bez posla. Tess priznaje da više nije mogla da podnese toliku količinu mržnje nepoznatih ljudi. Pokušala je da izvrši samoubistvo i isekla vene. Spasio je njen cimer i kolega Garrett Scholes, čovjek koji je bio zaljubljen u nju. Dodaje da je bio genije i jedan od ključnih ljudi na projektu dronova pčela, ali da je nakon svega i sam napustio kompaniju. Kerin odlazi do Blue i Nika. Kaže im da možda konačno imaju osumnjičenog. Oni je prekidaju. Već su došli do istog zaključka. Blue je, prateći poruke upućene Joe Powers, na internetu pronašla Garrettov manifest pod nazivom Zubi posljedica. U njemu se nalaze i njegove fotografije. Odmah kreću u potragu za njim. Mi se vraćamo u kabinet kancelara. Na ekranima uživo prate uništavanje košnica. Sean mu objašnjava da je plan da eliminišu sve košnice u radijusu od 10 km oko podzemnog bunkera u koji ga premeštaju. Tom ga pita koliko bi vremena bilo potrebno da se unište sve košnice u zemlji. Sean odgovara da bi za to bile potrebne godine, ima ih više od 30.000. Jedan od članova kabineta primećuje da bi takva odluka imala katastrofalne posljedice po prirodu. Kancelar ga grubo prekida psovkom. Na ekranu vidimo kako dronovi pčele kreću u ubijanje vojnika koji su postavljali eksploziv na košmice. U stanici smo. Blue objašnjava kako je celi manifest lekcija o moralu. Piše kako zahvaljujući tehnološkoj revoluciji imamo moć da širimo mržnju i optužujemo druge bez posljedica. Upoređuje populaciju sa insektima, kaže da uživamo u okrutnosti. Njegov cilj je da suoči ljude sa posljedicama onoga što govore i rade.
Nekoliko trenutaka kasnije svi pokušavaju da pronađu bilo kakav trag koji bi ih doveo do njegove lokacije. Nick na društvenim mrežama objavljuje hashtag smrt Garrettu Scholzu. Blue ih uzbuđeno doziva. Saopštava im da je Garrett napravio grešku. U manifestu se nalazi fotografija snimljena njegovim telefonom, a na njoj su ostali sačuvani meta podaci. Zaboravio je da ukloni geotag. Nalazi se u kući udaljenoj svega nekoliko kilometara od kompanije. Istovremeno vidimo Garretta kako primećuje hashtag smrt pored svog imena. Nedugo zatim policija stiže do označene kuće. Upadaju unutra, ali njega nema. Pronalaze vreću za spavanje, zalihe vode i druge tragove koji ukazuju da je boravio tu. Blue među stvarima otkriva hard disk koji je Garrett očigledno pokušao da uništi. Odnose ga Rasmusu, koji zajedno s njom uspeva da mu pristupi. Na disku se nalazi izvorni kod sistema, upravo ono što im je potrebno da povrate kontrolu nad dronovima. Sean traži od Rasmusa da odmah započne sa procedurom. Karen je sumnjičava. Ne veruje da bi neko poput Garretta tek tako ostavio hard disk za sobom. Rasmus im govori kako može da pokrene program za deaktivaciju dronova, ali da pre toga mora sačekati neophodna odobrenja ministarstva. U tom trenutku na ekranu se pojavljuje fajl koji ranije nije postojao. Blue otvara podatke i ubrzo shvata šta gleda. To su jedinstveni brojevi telefona 387.000 ljudi. Objašnjava da je to spisak svih onih koji su upotrebili hashtag smrt. Nick joj govori da proveri i njegovo ime. Priznaje da je objavio hashtag sa Garrettovom fotografijom, nadajući se da će ga isprovocirati i naterati na grešku. Nažalost, i Nick je na spisku. Rasmus dobija odobrenje ministarstva. Sada je na njima da odluče. Karen veruje da je sve ovo Garrettova nameštaljka. Strah je da program neće ugasiti dronove, već će ljude sa spiska pretvoriti u mete. Svi koji su učestvovali osjetit će posljedice. Omražene javne ličnosti bile su samo mamac. Prave mete su oni koji su koristili hashtag. Sean kaže kako nemaju vremena za raspravu i naređuje Rasmusu da pokrene deaktivaciju. On ga moli da još malo razmisle. Sean ga ne sluša, sam pokreće program. Gledaju ga u neverici. Nestrpljivo iščekuju ono što sledi. Rasmusu se na lice vraća osmeh. Košnice se ponovo pojavljuju na mreži, kontrola je uspostavljena. Sean zadovoljno konstatuje kako je neko morao reagovati. Odjednom ekrane peplavljuje crvena boja. Dronovi nestaju sa mreže. Rasmus se hvata za glavu. Svi u prostoriji znaju šta sledi. 1000 dronova pčela kreće u ubilački let. U samo nekoliko minuta stradaće 387.000 ljudi. Nick sa suzama u očima čeka svoj kraj. Mi smo sa Garrettom koji zatvara laptop i skida odeću sa sebe. Brije kosu i bradu, stavlja sočiva i izlazi napolje iz usamljene kuće, negde u toplim krajevima od Londona. Sada posmatramo Blue i Karen u ogromnom prostoru ispunjenom telima nastradalih. Vraćamo se na sud, tamo gde je priča i počela. Karen privodi kraju svoje svedočenje o tragediji koja je odnela 100.000 života. Govori im o Blue. Nije uspela da podnese ono što se dogodilo. Krivila je sebe. Napustila je policiju i prekinula svaki kontakt sa njom. 4 meseca kasnije, njene stvari pronađene su na plaži, zajedno sa oproštajnom porukom. Pretpostavlja se da je izvršila samoubistvo. Zahvaljuju se Karen na svedočenju i vremenu koje je izdvojila. Detektivka potom napušta sudnicu. Ulazi u automobil. Dok se vozilo probija kroz okupljenu masu, stiže joj poruka sa skrivenog broja. Imam ga.
odmah je briše, a na njenom licu pojavljuje se jedva primetan osmeh. Istovremeno posmatramo i Scholesa, koji je u baru gledao vesti sa suđenja. Tu je i Blue, koja je poslala poruku detektivki. Garrett ustaje i izlazi napolje, nesvestan da ga ona posmatra. Blue kreće za njim. Naša priča se ovde završava. Uz slabu utehu da će krivac na ovaj ili onaj način odgovarati za ono što je učinio. Na nama je da konačno naučimo lekciju da reči imaju posledice pre nego se pretvore u dronove, pre nego stvari samo malo krenu po zlu. Ili je već kasno za to. Ukoliko vam se svidela ova priča, podelite je, zapratite kanal, komentarišite i ostavite like za još ovakvih sadržaja. Hvala na gledanju.